Aha, attention TV so be akwaba e de baso attention TV nsem aye koso e Ghana memu ha say ana de beso mo e attention TV na menka wo say subscribe ya kindly subscribe to YouTube channel no follow on Facebook, like, comment and so e share ebusian for ene evangelism apart akasa ababonte e kamia kwa say na wotwe mu video bi atwende papa ye e de afa ne ho a ni nemu na ogina puppet so ananwom bi aboto anaga na for aso TV asese de okọ TikTok so eno ana akoye trending audio a ebo honom na eno ananam so we no ababa bonte odi nsemba komenu abeto abonte a wochi ma chese Ghana for de ya na e kamia akoye sebi nkwaseasem ana ye de bra na wo chentoma chesika wa so we dem de Ghana ni bi ehu ambeto social media so enyum oto ye e woni platform so de ene de wo ma ba abete abu ho aten abusia evangelism apart den se mebre ana to dwa yenko ne nkotine ne emba sia ne yemfama no ebi mu nkwaseafo nti onse small ade na me share the create ye e man nyina momra he anyway some of the peoples no ebi fa esre eye funny but obi wo ho anu abefa no odi watem obi wo ho anu abefa no odi watem or kasam amana luku to say mama show, but I am here to announce to you people say a solid daya ye komono Bible say enye didi for na kwa solid demo samu ni mu a me wa ha me ba bebie mo ni mumra betie ti na nema ye mitiri ho kwa kire kwa me de abetena ha no mumra na me kanya asasam mo frefro mumra me kanya asasam mu mutirim se mo ya na me de Bible na be twa mo ba me de Bible ni be ye nunum na me de bia twia mo na me de bia guhwinim because ma wonsa ba bia wiase kono enipa bi nsua nyansa o wan o ba ha na o betro nkwasase ma meboroke wo obia amfra wo ha ati twina na ka kire no obia amfra obia wo ha to wo ha na o mbema semo a mami page don't come to my page ema ha because me ne nyansafo ene ete ha memfre agimifo wo ha so wo ha na if you cannot comport yourself ema ha because ba ye ni atem obae no ye ni atem na wo ba be di atem ati twina me ka kire no obae ni ye ni atem enti sa wo ba ha bu ho mutiti mu fie ne mo gija mo yire ne mo maame no mo na mo di o mo agya ho na mo bedu nkrofo page ase na mo chocho nkwasase mo bi afra wo ha I would dimly gather trust and kwasiasem say concerts of mame. O mame, I would tiffy no na concerts. Kona waka concert chere for you to repent it. No wait Jimmy do no. I don't know what Jimmy say. O buy no be your video one any viewers or Kenyans asem. Who be through a who want Saudi be the atem. Na me mroke okra na fa uchimi free akono ma o try what enti no obaha mediatem na ye wa den say wo ye sofu ma ntimi be di na tem na makọ udi matem medi ubi ti wo baha comport yourself na wo preach ye wie na nkrofo atimi aba wo page ase na oba page na ase a preach no wan twede anko even sika ye de che Ghana fo se sika ye di che Osima ma part vim yankwa yanto ankomo no so what was say she sika ye de chewo ayi ye can say heavyweight champion she sika ye che she dan ye han she adoya ye ye as me wusu obi afa ayi ye can say ni page ababe fa mumia mo ye nsema Reverend Mama Pat wa mama pabi ska ko han dan ya mo ye sema Reverend Mama Pat wa mo bi ska ekoye adwuma o hwe kunafo o hwe nyanka o hwe won ma wo mu nipi etimum ye mo Mama Pat abaso sanke ko gina solid dem ni edi bone a eka mo ye monim se nhwie yi ka mo na mo beba betere so kiye ye ko gina solid dem ni ekodi bone a eka mo ye monim se nhwie yi come on, but not social media, and so afefe mo se ase. Mo be kan ye wo mu ni eni mu nyina. A ye gu ministry na ni mu ase. Hwe adoya ye wo ministry we mu. Krofo ye boa wo mo. Omo ye tue school fees. Omo ye high line. Omo ye mo mu dwetire. Omo mo pesika ko hospital.
Mo be an can't tell me so who you. Mo pa, you people have seen it. Mo as one said your papa koso. Na mun simi nkwaseafo bia kan fire hunti no. Wa ba page na se a, u preach na u preach ni fa ne ho. O wo so no ma me love no. Obi o wo ha bia me love person. O wo so ma me love no. Oba preaching no on kofan to the page. And to my chiche on fan to the page. As one say kwasi that way. Me yes say man nyina munyina hair na mokoto akọ viral. Akọ viral. Obi e post to because Ghana for enti ne papa bi ka kire am no. Say Ghana for mpa de pa. Agi jimie ene ama enye na Ghana for so. Also, and yama me ye ni no. The creativity and the creativity shame no. Also, I don't know most spreading. I don't know most spreading. It's about to a time one. You'll be ya dear ya munka huasem. Said you'll be yet dear ya mobecano. Wa yet dear ya papa momeka huasem. And it's not Ghana for do na hiam no. Because they be an open bonia mobi, who dream will be down for, who dream bonny will be baye. When ya, I have bonsi, hey, moments here, hey, and I moment second, and I remember mama pat, and also when we go say, when you go say, and to me, what I catch them say, Yamiya Dumwa, Friday, a year, all night, Cassie. Now you're tosaphobia, you're free a camphor, you're free a doffo. Mwa ye mosin kitese mo de ye preaching no otase empire obebo kra se ma no mfom e ka na akokra no wo gina wa wo preachi no wa twahye no afa mo ma show mo ni mo se mo ma me no na be twahye ansa na ye twahye because ye won fonfon ene nam atba se awurade ya do Friday ye all night Bible said osuro himamu no enye odwo ne de ko ho. It's my obi fan na dream say Reverend Mama Pat Evangelist. Wo kanya me asem nti wo bejo and dey won forget it. Udi si ameka. Udi si be hama. What was say? It's mu amasha se mu praise mu asofo a abrantie bi me person na mema attention for today. Mama o gab no na wo no me ma attention. A broswa na me mamra no ani wadi because me de obey wa gen say wo no osofo edi bone wona asole dem a na wakofa no wa be praise no say osofo na body sese hohoro sapo no wo de ne be to trap no so de ya ene e wo na wo de na ba o me ka kire o what ma say wo osofo na body sese hohoro sapo no ono de wo ba na wo praise no. Oh, anyway, you say, who ya? No about me page, I say. No about the family video. I will remember sorry them. Not what can negative thoughts at the family. Me can with him home. Who do I get home? Me go so me monitor. Not me come home and you also remember. Me to say who my best so for no. A con say a king kong. Now for one a boy with friend say angr. Also the angr tiano. Me to say who my best na bati say e kenkan. Mo share video no ya ba be sua de. E ba be kanya me asem. Ai we nyina ka ho bi. To ba so na wa share. O ba so na wa share ba be ka wura de asem. Enti Awurade ya domo a frɛ wo nuanom mo wo abrochire no. Mo frɛ wo nuanom mo wo nkurase, mo nuanom mo tetetete baabi mo kan kire mo say awie ye bre. 2022, 23, 24, 25 to 2010. Sorry, Ghana is only one church. Heavyweight champion, international ministry. Your banner soleno. Your banner soleno. Hone ya solia. Ya ji wono muni bihu. Kuna nyanka. Obi kondo so obe kwa sore. Obi kondo so obe kwa sore. And so atade obehye kurenti ontimi nkwa sole ene asole a wo ba ye bepon ne ya che wontoma ne ya che wosika and the Ghana force yenteye Ghana force yenteye say heavyweight champion ye yaboye Ghana force ye hu ye yenteye
Name of the lioness of our what? The twas no na me hunuka. Judah. What was it? I know they're gonna force and see you. My mama part meso Facebook media. Evangelism apart, and you're cutting in a by no effort trending audio and video on social media no reaction. And other person Ghana for University Foundation and also Masnaha and a demon.